Aciari barabara na mawathe kana batiguchumba na njira mwanya mwanya ni boretwe kubenda na kubamenyera otana barabara bangi ni boretwe nkuruki gutigaga kubaitha nyomba na kubeka kiri skuru cia mwanya ira chumbikia kubatethia kinyaboko kinyaniria iroto bya guturone. Obisi ya Meru North Disability Community Center iretongeretwo ni Janet Munene ni kuromba aciari barabara na bamawathe ubaumira cia werune na tiko baitha micie ni kenda bombote thuka ane nyuma ya mubunge wa Ikuru wa kaunti ya Meru Karambuka Ilemia utetheria na ba kuona utungata bogima bomwire utemarei kwenda obwera ndenda director DCC miari neruori ana barabara na aciari barabara na mawathe tafadhali umeriani aciana ba nekenda tukaomba kuritaniria na mheshimiwa Ngoe nekenda na babeto bakaomba othethuka kinyongo lukira kuthithirio masoesi yongwa ni yatuma mwana akaomba kuithithirio ntu nabo ake kinyoke thiri mwana otiomba weta nara sukuru atethuka ni batuma bakaritanwa kinya mwana akaritanwa kinya uraomba kumira na bwengwa kana uraomba kume kinya reo kinya ringi tafadhali antu beto bamero yeto kankobwera akwethira mami weto na ciyanete na bwito please reteniana nekenda tomba kumenyera na bana kenda tomba boritana inya babu aciari bukaitha na renge nonto ikiewa kuma kire murungu ike barabara na arora nturene murango yoruri ke muntu wenda wina mwana from 0 years to 25 years urete mwana ao bisine no bisie kaminyethua DCC madam DCC atoringira thimo atoelese na Karambuka Ilemia amuromera nikenda akabwithirwa assessment na kumutu atera report ya mandaktari tumye mwana wina eta ko wito kan kurombe rire rombani owe na mwana okona ya lana leta mwana oyu olelwe nya waitha mwana utege ntuge wa mutethia akio na ukilugera antu ba professional bara bombete kuya kuthia kwina daktari va physiotherapy eka kurika mwana mwanga gutuika mwiri wake yo kuthuka murete tumutethia na kiugima bwa mwiri na barabate kwenda ugima bwa mwiri kinya abo twena utethio bo bwingi sana mwanya kire aciari baraba bethira bena na bamucie inkomea muno iba bainge muno bera wa batoriana baba karea lakini tebwea ikwethera kubui wo atoria mwana wakethire no utethio na kinyo baitha ntegwana kukebua no bwerio toria mwana o mwana akethire no utethio riro utethio bwajira abona wa disability no inability only one bit of which in the house and mama one na Senjosa no kwenda kwa to bange bobo na disability no inability ambe mtu Karambuka Ilemia mungu kwa DCC Janet na utariria mathina ya rabethero baikulukira kumenyera thina cia naba akiromba atongere kwithirwa bakiringithwa no bawatanjara obatethia DCC ni baraba mwato twithirite tweno batubonene no ntukinyare ituika ciana ba skuru lakini okethera resources cia to limited itwethera to identify te ana baraba kwenda corrective sanjare na tukatethia ba kaisana no to resources cia to limited kore na barabo ngwa aciari nabo bate ucio mbaba kwenda utethu inya na ngoe ka biashara ikenda baumba kuthitha cia ka biashara kara baumba kumenyera na ba no kethira na tu resources cia to limited mami weto kangokwera iboya na thari mwenkoroki nonto bwa kuciayana na kuibwa ate na nkoronjiro nonto ate wanda no mongo na nairitete kuritaniria batwe ngwe nkiripotera weru weekendi obisine cia ntoba mawathe kuma mawa Beto Marion Karugi wa Kenywa.